Kinong yalam ke KSU Maulai Circle haga khat nyau trek uyayong hapok ke jingalam usamla Eddie Malnyang General Secretary kilalet ban nok senyang syartli kilong ying ke ying jing ikong Ri Wan Shong bat ikong Twistina Nongneng kibasyong basa hamau yong Japong Nongneng kibalamat ika jing pluk ki ying jongki bat kading kebala penkela depei hak khat riu trek uyayong Kibriu kibasyong hakini ki artli ki ying ki leduk lut barok ki mar ki mata begidon ha keding ke bala bam lut plan. Kinong ilam ke KSU Maulai hala ibor barit kila nok senyang jingirap da ki tiar syed ukhau bat da kesong pisa. Syuaban pen kamti ki jingirap la pelong ke jingalang belingkon bala peniat du samla twist marangat Presiden KSU Mauyong Japong Unit bala keren du ba Shining Star karna yo rang ba dong blok nongning bat du samla Eddie Malnyang bala ai ke jingkeren ngolem shik long ying ki ba kini ki ying arteli. Kinong ket kam ke KSU Mauyong Japong bagi rekod rengkat kita rajung kini ki ying arteli ki la don lang ha kini ke jingalang. Besibun boleh asal sport sekri je isu pasal bolong pesan juga isu Mauyong Japong Unit di Ramadan orang saya juga minta sama mau sekali lalu dan bakal sakmi sama Johnny Kuset sama Sam sama Paya bagi gue nak kalian ke isu mau sekali tidak ada kejeng si bangin yo objektif bah artli kelongian yang Mauyong Japong ya lah sabam do akadeng kayak yang jeng ri sangsong bagi yang terus pun tina naneng dan kalian ke isu mulai sekali di pau jeng solam cikni artli kelongian bah di keparu gue beri bagi bakal serkar bakal kenai kan yulang kan jo kan yarap lam kini yang kini jinja nak kalian isu mulai sekali ni ai kok uang kini longiang artli longiang kang bakin nang yo kamet kok ya bakal biang kamai keji ani smart kini kecil besibun play orang play ke kulang ai play ke pangiti da i lagi jong kikam lawan serang lawan ni hakni kapor kamta kamtam ya kini kilongiang artli kilongiang di balamat ya ki cing baka mai mariang kala bamdu ya ki ying joki te kana kapor klem da penslam akot no ya irang badong iban ajing kren cing tian arkutin